Hello, tuni KUKI channel vizose na bon chawin lem nei ki na vin tuni a hi chiwa news kim ho hi ahil chen na hin nei ki no hitin hi chiwa hi China hin Pakistan howitzer kiti artillery bomb kap na ho hita chu supply anabol ki ne ti chu mu a hi in hi chi news a kimodan dung chu ya chu iga sim su a hi le China hin tu a hi Pakistan in India K9 hichi Kimai Topi ding in tu chunga he amawin hawi sarkhat hi Pakistan gamsunga anazo kirviti azong chu report mo ahin hi cho hi ito bangham ahi lova hi le India te K9 chu to akiba na ipiham ti ho hi neu chain seu hitin hi cho USA ten masanga pana 1950 laya pana anane yuwa ahi wanga amaoin aphatlo dan ahet jewa ananga wahi tain ahin latu ahi Pakistan hin India hi I tabanga hi kikimai topi theiding hamti hi aphat chenga he angai to chule tule tu Pakistan relation hoi pen chu China ahin China kona hi ahi thei chana Galmanchah chom hi la lut ding ti ahi pan alajing ti jong chu mo ahi in hi ja chu phan masa jong chu Pakistan in aircraft ho ala lut dan ho ahi lawaile za chom ho jong China kona na ki cho ti a chu in sei ta ven tu chunga jong he amoin howitzer ho hi anaki cho ki ven som nga le ni lang hi China gama kona he anaki cho vi ti chu mo ahi in ni chalai news khan hi ga vekil lew hen tu chunga jong hi China te hin hi chi howitzer a cho pe no hi nuclear capability a hi nuclear to banga hi kap thai a hi in chule hi chi range hi akisai dan dung ju ya chu 48 na pana 53 chan kilometer hi akap thai ti a hi in hita chu kilometer som nga le thum lang hi leng thai a hi ni chi tu chunga artillery acho pe no hi ama o hin asei dan dung ju wa choi chi boulder dunga India to boulder dunga hi koiding in itiam khana boina omai le Indian gamsunga jong hi kap lut thading ti a hi pan alawi ti jong chu mo hin chlai new song hi ga velochen Indian city close to it boulder ti a hin it's boulder ti chu hi chlai India to boulder nai dunga hi Pakistan gama kona hin ka vai le chun Indian city izat ham khat hi asu se the hi ti a jong chu mo a hin hi chi danger ta a in itiam khana Pakistan hin hi to bang nuclear capable ho artillery kam ho hi boulder dunga a hin koya hi le India jong hin hi chi hi ke ho gam sunga nuclear hong ke ka ma hi in ke hon jong nuclear kap de wahi ti chan ke a jong chu amo hin don but na ho jong ana nevin chima sang chun tu chunga China ten Pakistan gam sunga howitzer khat an bet sa naw ga belew hen I tabang ham ti ho chu ga belew chun chi tabang hi a hi in hi chi hin kilometer som nga le thum lang chu hung len do de ngai le chun I tabanga mol sang hen lang hi jong le nom ta a hin kap do ding da na chu mo a hi in phan masala ya 1971 India le Pakistan anaki dawlaya jong chu I chan ham khana hi chitabang artillery hi jong le nuclear ho anaki jang point hin la hi chitabang thim ho hi anaki jangai ta chu mol sang ta ho a jong hi bom len tha ta artillery ho anaki kap to a hi vin tu chunga hi Pakistanin India te K9 thu hi chi Kimai Topi dinga chu amao hin hichi China gama kona anaki cho wa hi ti a jong chu mo a hi in hichi hi nuclear kiti chu hichi masanga anaza ho bom mai kam na ho chu a hi le chun bom aga chu hla a chu hla na kom la mi a thi ai la a thi a hi zengin a thi zo nunga a kom la ho hi effect ima lo a hin la tu chunga hichi nuclear capability chu nuclear ho hi a hin za wa a hin kam vai le chun hichi akom la mi thi jong hi bom ngai na ho sanga chu ademi song hi hat ding chule
hi chi akap zo ting jong le akom la a jong hi radiation ding phat ma sa Russia gam isei ma bang wa chu nuclear kiti hi na sa a hi in heta chu akom la ho jong hi I chan ham khana hi chi nuclear reaction chun asu se thei damona za chum jong ato sa thei ta chu phat shot pi hi akap na mun a hi mi pi hin gen theina ato ding a hi in hi chu nuclear effect dan a hi in ai le USA te hin 1950 lai a pana hi cho to bang hi anaza jing o hen Cold War lai a chu hi cho jong hi anaza wa a hin la ama ho jong hin I chan ham khana aphat lo na hi an het phar wa chu an nga vi ti a jong chu report mo a hi in India jong hin hits to bang nuclear capable ho kap na kilometer som nga a hi lawai le som li le gi ti hovel som nga le thum chan ge ya kap theina ho hi cho jong chu South Korea ko na hi K9 kiti an cho wa hin hi chi a hi in ga vet thading a chu hi chi hi K9 kiti pen India in South Korea ko na an ki cho hi in hi chi a phat na khat chu second som thum sunga hi he ta chu kizoma kap thei a hi ti a jong chu an savin hi chi Kimai Topi dinga tu chunga hi Pakistan ten hi chi howitzer chu ana cho a hi ti chu mo a hi in hi chi a phat na khat chu in jawa Pakistan te a iga vet pe no chu a hi le hi chi hlai puma kap chu ha sading a hi in a hin la tu chunga India ten K9 pen a hi le chun hlai puma jong hi ta chu non stop ma ama wa hin unlimited na a bom cho po le kap jing thei second som thum zo cheng le ita chu aban bana hi kap jing thei hi tia jong chu mu a hin hi chi ke mai to pi dinga tu chunga Pakistan ten hi chi chu anaki cho ve ti a chu report mu a hin la hi chi wa hi India ten PSA yam tele Indian Defense so chun a sei dan dung joi wa chu Indian Army hin news ama hon report ana bol dan dung jewa chu hi chi hi Pakistan in ETM khana boulder dunga ahin koya hile India in jong I chanham khana kita san to na gamte ni ki ka kita san to na hi I chanham khana kigin mon hi hung sang ding a hi in hi ja chu India gam sunga hi chitabang artillery ho nuclear capable ho ein kap lut po vaile India in jong I tabang nuclear kinei ham hi cho hi abona ama hogam sunga hi kap ding a hi ti chan ge a jong chu an savin hi chi iga he the de win map neu cha ga vel kit lo hen hi chilai Pakistan a hi ni chilai India a hi ni chi boulder a hi tain heta chu hi chi boulder a hi tai hi chilai la a hin koiwa ETM khana ma hon ni chiwa pa na hin ka vaile chon Punjab hopi sung city lin da ta ho jong ai lo le Gujarat tibel ho jong hi amon I chanham khana he akap si thewa hin hi ta chu a hin ka wa ETM khana Pakistan nuclear thalchang ho hi India sunga ahung chu po vaile India in jong India gam sunga nuclear ipi kineyam hi cho si chu ali thu na ki bolding a hi ti a jong chu amahin report an bol ke ve ti jong chu mo hi chan chu tu ni Pakistan ten China gama kona howitzer kiti artillery kap na ho anaki cho dan ho le a hat dan I chan ge ya hat ham ti ho jong chu iga he theine de wa neu khat in sei che theinau hi chan chu hin tin tu hin a China ding in neu khat e ho idea theina ding a hi lo waile e ho knowledge theina ding in neu cha ga sei be ke no hitin hi chawa hi Indian government hin WhatsApp a hi lo le social media za chum ho hi army a dinga hi kijang theibi lo hin army a pang ho chon he de wa hi in army a pang ho hin social media ho jong hi za phallo strict a bol a hi in hi za chu phal shot pi a hi Indian Army ho jong hin aza nom ten no in ko te to limvel video hovel ke thot no mo ai wanga chu strict a bol je wa chu hi cho chu za a phalo je wa chu mi tam pi hin gen thei an tho a hi in a hin la tu a hi Indian Army ten chiwa sigma kiti
hi chi apps hi messaging apps akitin hi chi hi ama ho za ding mo mongin eta chu sigma kiti hi lunch anabol tavi ti ajong chu report mo ahi ichawa hi out knowledge an neu khat student ho adinga jong i phat chum theina dinguwa neu khat extra kahin hab bekit ahi in eta chu India jong hin apps za chum hi China andi isena China apps ho hi tamzopi hi anabon ahi tain ije achu tu ahi WhatsApp ho ahi lole Facebook ti ho jong hi i chan ham khana ta sanlel na hi aneu ahi tain ichi ho a ko na hi detail ahi lole mi kitrek the hi ti het phanwa hi India in ama ho army ho gen theidan hi ave in ichiwa ko na chu segma ke ti messaging apps hi ana lunch ta ve ti chu he theina dewa avela kain sei chit kit hi chi chan chu tu ni KUKI channel la neu cha iga kil chin theinaw hentin tu ni KUKI channel vezo se na bon chawin pathinen pathen bo jing taw hen ke pai